بله او روژا اینیا بوری و کد بیجن اپلا هرما کردستان و گرت نافرا هند روژا پچر بو وکی دی بشیوه کی گلک باش بود دل خوش کردنی زور همشین بیجن بو ما 24 دم جمیرن بوری آکرما 11.2 میلیمن بارانه هبون هروها ناحیه گردسینی 8 میلیم هبون ناحیه بجیلی جیما 12.5 هبون دینا سنتر ناحیه دینارته او جی بارانه کی باش تدا باری بو 35.1 میلیم بون اگر بهین براورد كان قال بارسال وكي افرو دلخوش كرن افصاله بتر بار وكي افرو هاتي او جي سنتر قزا اكري 120 مليمن باران من هين هروها بارسال وكي افرو 102.8 بون مليمن باران لسنتر قزاي دهنا ناحيه قردسيني او جي نوتنا بيجا 100 مليمن بارانات هين قال براورد كان قال بارسال وكي افرو 53.9 مهابو دهنا ناحية بجيلي اوجي 184.9 مليمن بارانه افصاله هنا بارسال وكي افرو 114.1 مليمن بارانه دهنا ناحية دينارتي اوجي 104.7 مليمن بارانه افصاله هنا بارسال وكي افرو 122 مليمن بارانه هنا تيف پیشبینیا ربابدیا ما گشتیا کشناسیا هرم بشه پیشبینی اف پیلاوانو که ام تیدا دی بردوام بید شوی که کد بیجن پچر هتاكو بنشامبي واري برف لاوازي ودچيت بروجين دهات تجي او جي توقعات نوكات برد غورانكاريين جوي زيزي تبدري يعني بموا هجر سير روجاتي بريد زور دقيق نابن بلام دي ان شاء الله دل خوش كرن دي هبن